Ya, tahu Bang. Padang TV. Berapa? Ya, pelan-pelan ambil cincinnya. Kasih masuk. Ya, ambil cincinnya kasih masuk pelan-pelan. Ya, kasih masuk. Dorong pelan-pelan. Dorong pelan-pelan. Tahan dulu. Tahan. Oke. Tanya nih. Bicara Kak. Wawancara ini. Dina Kakak. Nah, sungkem. Sungkem. Oke, sudah. Kita udah begini. Mana nih burungnya? Ada na cantik.
Saksi. Banyak belajar ya. Berarti kita tahu. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu iimanan ma'a iimanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Saudara Syafruddin, setelah hijab
memperolehnya kepada saya dan engkau membayar mahar 1 cincin emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Jumrani binti Muhammad dengan mahar 1 cincin emas tunai karena Allah. Nih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafiqu ni'matahu mazida ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Ya, pasang buat ini.